it-68% tal-elettorat li vvota fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li saru s-Sibt ifisser li ħarġu jivvutaw 193,608 persuni. Dan meta kien hemm 197,699 votant reġistrat. Din iċ-ċifra tfisser ukoll li kien hemm żieda ta' kważi 8% fuq kemm ivvutaw persuni fl-istess lokalitajiet fl-2012. Nagħtu ħarsa lejn il-persentaġġi ta' nies li ħarġu jivvutaw. Il-Furjana 72.1%, il-Marsa 69%, il-Ħamrun 71.9%, il-Birgu 70.3%, l-Isla 71.4%, Santa Luċija 79.9%, Raħal Ġdid 72.0%. Birzebbuġa 68.9%, Ħalkirkop 78.8%, Marsa Xlok 76.7%, Ħalsafi 85.7%, Iż-Żurrieq 80%. Ħalluqa 79.6%, Ħalqormi 78%, Is-Siġġiewi 80.6%, Ħażebbuġ 76.8%, Ħaddingli 87.1%, Liklin 78.2%, il-Gargur 76.4%, Is-Swieqi 51.7%, il-Gżira 49.5%, San Ġiljan 39.9%. Ħattart 75.6%, Ħalbalzan 72.3%, il-Mosta 73.3%, San Pawl il-Baħar 39.1%. Naddu issa l-lokalitajiet Fawdex, Għajn Sielem 69.6%, Kerċem 82.4%, il-Munxar 66.3%, in-Nadur 78.1%, il-Qala 74.2%, San Lawrenz 61.8%, ix-Xara 75.9% u Żebbuġ dejjem Għawdex 60.6%.